Salibonani bafundi, ugwalo lwesine siyalamukela kusifundo sethu sanamhlanje esesindebele. Khathi Lungile wahlekelela kangaka, akusitshela ukuthi kade okwenza uhlekelele kangaka kuyini. Ngiyakhuluma ngapha ukhangele eceleni uyahlekelela. Ungitshengisa umnawakho, hayi sesimbonile sibili uMamola, awusekhulile, ayisubuhle. Siyabonga. Right, bengisathi ke ngiyalamukela ke kusifundo sethu ke esanamhlanje esesindebele. Namhlanje sifuna ukukhangela ukuthi incwadi ibhalwa njani. Kwesinye isikhathi ke nxa sibhala imihloliso, Mel. Yebo Mel, siyakwamukela Mel. Sengithule khonapha sengibona ukhona kumbe lokhu usahamba hamba ke khona lapha endlini kumbe uyenzani ngefoni yakho Mel, hlala phansi. Isikhathi sesitshayile sadlula. Angitsho Mel. Bengisathi ke Mel isifundo sethu ke sanamhlanje ke sikhangela ukubhala kwencwadi. Kwesinye isikhathi ke nxa sibhala imihloliso singathola ukuthi kuthiwa kasikhethe ukuthi sibhale indatshana, a composition, kumbe kwesinye isikhathi kuthiwe kasibhale incwadi. Angitsho. Sesike sahlangana layo incwadi ekubhaleni kwethu imihloliso yethu lasezifundweni zethu. Phakamisa isandla mbona nxa sesike sahlangana layo incwadi. Lungile? Asake sibhale incwadi? Cha, asake sibhale incwadi? Miguel? Mina ngisake ngibhale incwadi. Incwadi. Angitsho kudala ke abantu babengala ama-cellphone, babengala ama-laptop, ama-computer lawo esesilawo. Abantu sebephonga ukukhuluma kalula nje labantu abakhatshana basemazweni ngoba besebenzisana ama-laptop labomakhala ekhukhwini. Kodwa kudala uMrs Khabo besakhula thina sasibhala incwadi. Asibhala incwadi sibili siyethenga lezi stampa e-post office laphana. Yayivele idume kakhulu ngani ngezitampa. Sasithenga ngezitampa ke sibhala incwadi ke siyivale sifake izitampa ke kwakulamabhokisi akhona abomvu. Sithi ke singabhala incwadi ke siphosele incwadi leyo ngaphi ebhokisini. Angitsho lawe uzalinda futhi ukuthi uthole incwadi. Kwakulabantu ke okuthiwa ngo-postman yibo bebuya lezi ncwadi. Kulezi insuku ke sebengathi kabasekho ke laba abantu njengoba sisithi ukuthi abantu sesikhuluma ngabo Skype kumbe kuyini kumbe kuthiwa video chat konke lokho elikusebenzisayo. Kodwa ke kudala ke wawulinda umuntu weposo, a postman, wayebuya lencwadi. Ungakhangela ke iningi labantu kuma-Durawold khonapha kule space sakhona kulibhokisi uthola kumbe kumnyama kumbe kubomvu kumbe kunjani. Umuntu ke weposo kumbe omdala weposo kwefike aphosele ke incwadi khonapha. Lawe ke ubusuthatha incwadi yakho ke ubusuvula ke uyibale kumbe ubhalelwe ngubani. Angitsho kezwakala. Incwadi ke yayiqakathekile. It was a means of communication. Uyayisebenza sibili kakhulu almost every single day. Postman sasimbiza njalo wayebuya lani lezi ncwadi ke. Nxa simbona sihle sigijime afike akunike ke incwadi. Ngakho ke lathi lanxa singasazisebenzisi kakhulu kodwa kumele sibe kwazi ukuthi incwadi sibhalwa njani. Nxa sifuna ukudinga imisebenzi kule ncwadi okumele ukuthi ibhala uphonge uyadinga umsebenzi nje kuphela. Uyalungisa amaphepha ama-certificates yonke into ubusubhala ini incwadi etshengisa ukuthi unjani udinga umsebenzi, uzichaze ukuthi ungubani njalo udingani. Angitsho kodwa thina sifundi siyibhale ke namhlanje incwadi. Sifundi sibhalele umngane wethu incwadi. Sezwanana? Yebo. Ngizwe lapha ke umbalisi ofundisa isilungu lapha nxa efundisa uyathi kulama-business letters, athi kulama-friendly letters nxa lisenza isifundo sesilungu lo-Mr. Kuku. Angitsho. So sifundi siyibhale kodwa sifundi siyibhale ingeyesindebele. Angitsho more of a friendly letter but ngeyesindebele. Kasidingi umsebenzi lapha sibhalela umngane wethu. Ngaba kumbe ehlala kwelinye idolobho, ehlala kwelinye ilokitshi. Sifundi ke simbhaleleni incwadi. Ngakho ke okokuqala sifundi sibe kwazi ukuthi kathi nxa sibhala incwadi vele siqala njani, siyenze njani kanti nxa sifuna ukubhala incwadi. Kumele ibe lani incwadi yethu?
Kumele ibe lani Michelle? Kufanele ibe le address. Uqondile sibili Michelle. Incwadi yethu kumele ibe le-address. I-address ngesindebele-ke siyibiza sithi yikheli, hayi Kheli. Ibala liqondile lesindebele-ke i-address sithi yikheli. Nxa sibhala-ke incwadi esiqala ngakho esandleni sethu sokudla. Sizasebenzisa isandla sethu sokudla okwanamuhla ngitsho kumele ukuthi sibone-ke ukuthi silekheli. Ikheli yethu kulapho-ke singaba sihlala khona. Angitsho Mel, Yebo. ungazi ukuthi kwenzakalani-ke kuwe-ke khona ngapho namhlanje. Uza kukhutha ezinye izinto-ke lapha Mel. Right, bengisathi-ke nxa sibhala-ke incwadi kumele sibone ukuthi-ke siqala ngokubhala ikheli yethu esandleni sani esokudla. Thina-ke lapha sizathi sisebenzise sonkeni ikheli efananayo. Abanye bahlala eLebhunula, abanye bahlala eMagwebhe, abanye bahlala ngaphi ngaphi. Kodwa thina siyasebenzisa ikheli yethu yesikolo sethu la. Kanti ithini ikheli yethu la yesikolo? Mbani oyaziyo ikheli? Sikwazi kodwa ukuthi sifunda i-DLC. Ikheli yethu ithini Michelle? City Destiny Learning Center, 8 Manchester Road, Bulawayo, Belmont. Siqala ngoBelmont. uBelmont yindawo encane ephakathi kwedolobho lakoBulawayo. Angitsho Michelle, ngakho siqala ngobani ngoBelmont bese sithi Bulawayo. Uqondile sibili Michelle, uyitshayile sibili. Nxa sibhala-ke ikheli yethu sithi Destiny Learning Center, number 8 Manchester Road, Belmont, Bulawayo. Angitsho yiyo-ke i-address yethu-ke. Nansi-ke la ngikubhalele-ke laphana ukwenzela ukuthi ubone. Nxa ubhala isikhathi esiningi vele incwadi siqala on a fresh page. Sisebenzisa ipage esingazange sibhale lutho. Sike siqale phezulu khonapha. Yikho nje-ke uyabhalela-ke esandleni sakho esokudla. Angitsho ukwenzela i-address yakho-ke uyibhale kakuhle. Iphepha lakho kumbe ipage yakho ungalenza kanje. Njengoba ngenzile-ke lapha sesibona-ke ukuthi konke somethi-ke sikubhale siqalisela khonaphana. Destiny Learning Center, number 8 Manchester Road, Belmont, Bulawayo. Yi-address yethu-ke khonaphana. Nxa sesibhala-ke imihloliso kuba lemiklomelo-ke or marks for that address. Vele nxa ubhala nje incwadi awungeke wachaya 0 ngoba yonke into oyibhalayo khonaphana ilama-marks. Nxa ubhalele i-address ungayithatha phansi-ke lungile ngoba uzasala ngiqeda-ke mina khona lapho ukukhuluma. Wena uyasala usenze njani? Ubhala. Usathi usalindele i-lunch khona lapho. Ube usenza umsebenzi wami uthi ubhale uthumeze. Nansiyana-ke i-address laphana, Destiny Learning Center, 8 Manchester Road, Belmont, koBulawayo. Nxa sesibhalile-ke i-address yethu, ikheli sesiyibhalile, sesiyazi ikheli yethu. Okulandelayo kanti kuyini nxa sesibhala uBulawayo? Sikope-ke masinyane Miguel, sesibhalani? Uyabhala umuntu ofuna ukubhala. Right, uMiguel ngiyamuzwa ukuthi uzama ukuthi athini laphana. Uzama ukuthi sesibhala-ke mbe ibizo lomuntu lapho incwadi eyakhona. Kodwa singafiki lapho Miguel, nangiyana uBulawayo. Nxa sesibhalile uBulawayo kumele senze njani lungile? Bhala date. Singabhali date kumele uqale wenzeni? Kuqakathekile kakhulu, otherwise you lose marks. Kumele uqale wenze njani Michelle? Line. Kumele weqe umzila. Nxa usubhaliwe uBulawayo, Destiny Learning Center, number 8 Manchester Road, Belmont, Bulawayo, ususeqa umzila. Kuqakathekile kakhulu. Angitsho ungabona ungeqanga umzila vele usuphambanisile khonaphana i-address yakho vele kuyaba sokubonakele. Ubona ukuthi-ke ungabhala ukuthi Bulawayo ususeqa umzila, usubhala-ke i-date kuqondane konke ubona ukuthi kunjani kuyaqondana. Nansiyana i-date yanamhla ngoba ongasincedisa-ke laphana nge-date. Ithini i-date yanamhlanje ngesindebele? Yebo Miguel? I-date nge-4 Nyala.
Umigenza ubala laphana kodwa inyanga le kumele ukuthi ngaye siyayazi. Lungile inyanga le ithini kanti ngubani? Nhlolanja. Yeah, i-date nasana ngiyibhalile laphana 4 Nhlolanja 2021. Suyeqa ke umzila usubhalele uBulawayo uyeqa umzila ubhale ke i-date 4 Nhlolanja. Bona ukuthi ke ulapho lawe khona lokho uyabhala njengoba ngikhuluma kwenzeni ngoba umsebenzi wakho uzawuthola ku-Google Classroom namhlanje uzaba ubhala incwadi ngakho uzabe ukudinga ke khona lokho uzabe usuzibuza ukuthi athi unkosikazi Khabo laphana uthi ekhuluma ube sithini. Bona ke ukuthi uba lama-notes nxa sisenza ke izifundo zethu. Right, sesibhalile ke i-date nasani i-address sesiyeqile umzila sabhala i-date 4 Nhlolanja. Okulandelayo kanti kuyini ke lapha? Yebo Michelle? Sesiba i-line. Sesibhala ibizo lomuntu esibhalela incwadi. Yeah, Michelle sithi siyeqa umzila. Michelle asiyeqi ilayini kodwa siyeqa umzila. Anti isifundo sesiNdebele Michelle. So sesiseqa umzila. Yeah. Lawo yenza njalo ke uyeqe umzila. Ususiya ngapha esandleni sakho senxele. Usubhala ke ibizo. Kumbe ngumngane, kumbe ngumza wakho, kumbe ngumfowenu, ngudadewenu, kumbe ngubabakazi, kumbe umalumekazi ongumbhalelayo incwadi. Usubhala ke ibizo, ungabhala ibizo lomngane wakho ke la. Lapho siyeqa khona imizila kumele ukuthi sinanzelele sihlale sisazi ukuthi singabhala ke uBulawayo siyeqa umzila, singabhala i-date siyeqa umzila siye esandleni sethu esenxele sesiqalisa ke ukubhala ke incwadi yethu ke laphana. Angisho sesibhalele lathi ibizo lomngane lapha. Yeah. Sonke sesibhalile. Right, mase sibhalile ke ibizo lomngane wethu okulandelayo kanti kuyini ke khona phansi? Kuyini sokulandela sokumele ukuthi sikwenze? Yebo Miguel. After that uyambhalela isiqathi. Uyabhala yini ke? Uyambhalela incwadi. Incwadi. Yeah, ibala leli lithi incwadi Miguel. Lanto sibhala ini? Incwadi. Right, singaqalisa ukubhala. Kanti kumele siyenzeni futhi ngomzila. Singaqalisa ukubhala. Asithi singabhala ibizo sehle siqalisa khona phana incwadi yethu. Sesisenzani lungile? Yeah, kuqondile Miguel. Kumele siyeqe njalo umzila, we skip a line. Nxa sesibhalile ke ibizo lakhe laphana kimi kathi ngithe kuwe Themba. Uye ngimbhalelayo laphana ngibhalela uThemba. Nxa sengibhalela laphana ukuthi Themba sengiseqa umzila. Sengingaqalisa ke ukubhala ke incwadi yethu. Angitsho kwezwakala. Incwadi ke ozathi ungibhalele yona ke ku-Google Classroom uzangibhalela ke incwadi unxusa umza wakho. Ulanga kumbe kudili lokuzalwa kwakho. Yalazi idili lokuzalwa ukuthi ngesikhiwa kuthiwa kuyini? Ngesilungu kuthiwa kuyini idili lokuzalwa? Sikha idili lokuzalwa siyaba sesikhuluma ngani ke la? Yebo ulungile? Uthi wazalwa nini? Ukuthi wazalwa nini? Lungile. Ngithe ungitshele ngesilungu ukuthi idili lokuzalwa silithi kuyini? Yebo Michelle. Introduction. The introduction. Hatch, bese ngayi lapho. Yebo Mel. Birthday. Yeah. Ngifuna ke lapha ke ubhale ngani nge-birthday yakho. Michelle, you are inviting someone to your birthday. Alright, incwadi yakho ngithe uzangibhalela yona ke ku-Google Classroom yozathi uyifice uqeda isifundo lesi. Uyabubhalela umza wakho umnxusa edilini. Idili it's a party. Yabo kule party inkalakatha uyenzelwa iphathi lonyaka Michelle. Ngakho ke unxusa ke umza wakho. Hamba uhlala kwelinye idolobho, uhlala eFolosi, uhlala eLupane, uhlala ngapha. Angitsho. Ngakho nxa sesiqedile ke laphana ke sesibhalile ibizo lomza wethu ke. Sibone ke ukuthi incwadi yethu ingaba lezigaba. Okwanamhlanje acela kubibe lezigaba ezimbili. Izigaba kathi ngitshoni nxa sithi incwadi kayibe lezigaba. Ngitshoni isikha Hambulu sikha Mel. Nxa sithi incwadi kayibe lezigaba. Sitshoni kanti.
sithi ibe njani encwadini? Yebo Michelle? Ibe lama-paragraph. Ye ibe lama-paragraphs. Yiwo-ke yikho-ke lokhu esikubiza ngesindebele sithi izigaba. Angisho? Kusigaba lesigaba kumele ube kwazi ukuthi ufuna ukubhalani. Singakhona ukuhlanganisa imicijo yethu siyihlanganise siyiphindaphinde ugcina kungasaqedakali. Kodwa nxa uvele ubhala kumele ubone ukuthi ephepheni kwelinye lapha eceleni ulungise ube kwazi ukuthi kusigaba sokuqala ngizabhala lokho ngibhale lalokho ngibhale lalokho. Uyeqa umzila nxa usuqedile isigaba sakho sokuqala ulandele-ke futhi isigaba sakho sesibili. Ube lemicijo futhi ube kwazi ukuthi kwisigaba sami sesibili ngizabhala lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Okwakhathesi asinako ukubhala-ke lapha njengoba kade sisenza, kodwa yikho uzathi ukubhale-ke usuwedwa. Sesiqedile-ke sesilesigaba sethu nansiyana, isigaba sethu sokuqala sesibhalile imicijo yethu. Imicijo isikhathi esiningi ngenxa kuyimihloliso uyabe uvele uyiphiwe. Kuthiwe ubona-ke ukuthi nxa ubhala incwadi yakho unemicijo leyi laleyi 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 uyiphiwe vele imicijo. Ngakho ubona-ke kwenzeka ukuthi uthole ama-marks wonke akwanileyo, ubone ukuthi imicijo yona leyana ekubhaleni kwakho incwadi leyi iba khona imicijo enzaba ngivele ngikuphe yona. Angitsho kuyezwakala abafundi? Yebo. Esibhalile-ke incwadi yethu-ke nansiyana i-date nokuthi yakubani, sayeqa umzila sabhala isigaba sokuqala, sesiyeqile futhi umzila sabhala isigaba sesibili. Sesiqedile konke ebesifisa ukuthi umzawethu simtshele mayelana ledili leli eliza kuba khona elikaMel. Sesisenzani pho? Sesiqedile konke. Sesisenzani? Sesiphonga ukuthumela kuphela incwadi yethu injalo? Hayi. Sokuseleni. Lungile sokuseleni. Sesibhala ibizo lethu. Sesibhala ibizo lethu. uMiguel yena ufuna ukuthi athini? Sesibhala ibizo lethu ephepheni. Ye, Michelle, wena ufuna ukuthini? Michelle, isandla sakho siphakamisile. Mel, Sesisita sabonisile. Ngathi umngane wakho uMichelle. ye sesivalelisa. Sesingavalelisa kodwa ukuvalelisa-ke asithoni sibhala izinto eziningi. Njengoba sithi Michelle, ungathi umzaa wakho usungeqa njalo futhi umzila. Umzaa wakho uMel, umngane wakho ulungile. Sesiseqa umzila, sesiqedile-ke incwadi. Okunye-ke nyangunanzeleleke nxa selibhalele incwadi laphana selithanda ukuthi libe seli-underline. Hatshi, incwadi isala injalo. You don't underline anything. Siyezwanana? Yebo. Ye, unga-underline lutho noba laku-date, you don't underline anything. Lanxa usuqedile usuvalelisile wathi yimi umzaa wakho uMel, chiya-ke kunjalo. Akudwetshwa mzila ngaphansi kwencwadi. Angisho kuyezwakala abafundi? Kuzwakele phela. Ye, ukhona kambe ongabe lo mbuzo singakayehlukani? Ukhona ongaba lo mbuzo mayelana lokubhala kwencwadi? Ukhona ongabe ungakuzwisisanga sikuthi fahla masinyane singakayehlukani? Ska? Michelle? Kuzwakele konke? Mel? Hathi kuzwakele. Kuzwakele, siyabonga. Lungile, kuzwakele khona ngapho? Yebo. Alright, siyabonga-ke. Right, isifundo sethu-ke siphelela-ke la esanamhlanje. Sikhumbula ukuthi sithebe sibhala incwadi, sikhangela izinto eziqakathekileyo nxa sibhala incwadi. Sithi okokuqala kumele-ke sibone ukuthi incwadi yethu iba lekheli. Siqale-ke ngokubhala ikheli. Nxa siyibhala ikheli yethu sibone-ke ukuthi konke-ke kuyaqondana khonaphana kuze kuyefika ngaphi ku-date. Siyeqe umzila singabhala uBulawayo, sibhale ikheli yethu ngokugcweleyo. Inyanga yesiNdebele sibone ukuthi siyayazi. Siyeqe umzila sibhale-ke ibizo lomuntu lapho lo esinguye esimbhalela incwadi. Siyeqe-ke umzila sibone ukuthi incwadi yethu iba lezigaba ezimbili kumbe ezintathu. Angitsho singaqeda-ke izigaba zethu nxa sesibhala isigaba sokucina siyeqa njalo umzila. Sivalelise yimi umzaa wakho, yimi umngane wakho, uyeqe umzila njalo.
ubusubhala-ke ibizo lakho isiphelile-ke incwadi yakho. Manje kuzwakele bafundi? Yebo. Sizabonana-ke ngesifundo esilandelayo. Ngicela-ke kathesi singakayenzi okuningi, singakadli, siye ku-Google Classroom siyekhangela-ke incwadi engilungisele yona okumele ukuthi-ke liyibhale. Kulabanye abangathumeliyo umsebenzi, ngicela umsebenzi ubuye. Michelle, ngibona ngathi umbalisi-ke wakhuluma lawe, angitsho umsebenzi wakho kangiwuboni Michelle wesiNdebele. Nxa uthumela akulalutho. Ngicela bake bakuncedise ngekhaya bakhangele akulalutho. Everything is blank, Michelle. Angitsho Michelle? Yes. Ngicela bakuncedise bakhangele-ke khona lapho-ke sithumezeni umsebenzi wethu wonke. Lisale kuhle bafundi abahle, ngiyathemba likholisile isifundo sanamhla. Lami ngijabulile ukuba lani. Lisale kuhle. Sikhanyiso, ngicela uthumeze umsebenzi wami. Angaboni lutho kuwe ngitsho. Namhla ngicela wonke umsebenzi ubuye Sikha. Kuthwani Sikha, usafuna ukukhuluma?